бародарои азиз, аз барои Аллоҳ ҳамин видеоро ба дигарон равон кунем, комментарияро зиёд кунем, репост кунем, то ки дигарон бубинанд. Фаромӯш накунед ки ҳар кори хайре ки шумо нишон метаҳед, як кас хайр мекунад. ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки касе ки кори хайра нишон метаҳад, аммо карда наметавонад, аҷр мегирад ки ҳамон хеле ки ҳамин корро кардааст. این بچه‌م زنده مونه. تو بچه‌م بای دادم. این بچه‌م زنده مونه. از برای الان دستگیری کنید. باز بی‌طرف نباشید. من تنها نمیتوانم فرزند خود را تبابت کردم. بچه‌م چشمش کر، گوشش کر شده است. دیاگنوز هیدروسفالیا مادرزاد. دکتر با مراجعه کردم که آنها گفتن در ایران جراحی کرده می شود. با مبلغ 15,000 دلار جراحی می شود. به خاطر الان دستگیری کنید. شرایط ما وضعی نه.